Alo kagaya matimanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao meten iti naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama. Dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Isa kayat ko nga ibinglay dahito kapadasa, tabarang makaitan mat iti adal kan leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarena. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayon anyo ba't tinagan ko? Anya mga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Bakarena, Elena Esperanza. Iso anayunak man tanagan mo. Ta nagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka rin kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmantad akulap yaw. Nagtaw. Ay, sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad. No kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Adopay nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga rod, Barok! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo ito nirawot akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na latta. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni uncle mo ta malaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunel. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak talaga kinininong ko nanang. Ano? Di po may paiso nga ibagbagana. Mamad to talaga. Nay, addalugan ang nagsardeng iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardengan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang point ni Anselma, nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot, kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Iso nga impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O nanang, nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam ti ina ni Valerio. Sika ti malaan ti anak mo, nana.
Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga Kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko nanang, agkaaruba da. Anya? Ijay tinakaamwak kin Anselma nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ijay balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final nanang, ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babayan nakita ki di balayaw? Nakita ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka din. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya. Nubya. Ngay. San aya? Aji taga Kabangibang a barangay tinubya ni Valerio. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay. Taga ano ngay dayjay? Taga Kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya. Di nalain niya adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko mit dayjay Valerio. Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayak na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagapwam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, ay no. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Ang paiso di atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan na madmadlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apangan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valerio. Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang nga raw dabak nang nukasta. Pada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tamang ano agkamaliak. Nga masigurado.
Husto lakit di ti hulak iti dayjay a babae. Panagmugmuging na pailangan kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada a kwartala ti kinayat ko ken ga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko a kwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwen no kwartam ti magastos. Ken maysa, di mo man pampanunuton ti sawen ti tao. Ado ngamin ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, baybay am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ro den asawak. Adapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa ti meriendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso nalaang tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agmanmaneho. Kan maysa, sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, Ninong. Wala. Agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kit agyamarak manay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Genovia, Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung janubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak, iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanya. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga asawa kin ko na. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ron tinakita king ko na. Amumait nga aghulhulaak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak kakik nga road iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak.
Isuan na balo. Isuan na tay ti mo ng asawa na. Tamalas day di ababay. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagnaka. Nanang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Daki baga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya da ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanin? Para kanyak lang day jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti amin, Barok? Kundi mon ibaybayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ay Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Jak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa man ay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. Wenno pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak ako komportable. Kan ada problemak. Kat kaya't ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off ta pay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay may sa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio, isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinatan na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na dita karubayaw. Ha? Anyat ka garam? Kwa, umay ka lang kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastriken nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaing nga kagkanta. Mabalin ka asagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanya. Ay na, naglaing kamot gayam nga agkanta, manong ko.
Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Ngam jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, adda nadamag ka. Di ba nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaran ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, adda nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sungat taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamuak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Na iturong siguro mit ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Maditi naramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastangin naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmit lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagay. Kakabsat mo ka di dagita alalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garo na yung tanay. Yan talaga yan namin na balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round. Diyak mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo no anyan aitan. Agpasukon kan na ijay nubyam. Sanan? Sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Amangan mo sumarunuak mo Kaya't kumibot kang biyag Isun samit kag sakita kang. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano.
Masya na kan kwa nang gapo iti butang ko, iso asininaak. Kat no makitkitak da anak ko iti bunyag, mababain na kan kwa na gapo iti inaramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan, ti inaramid ko, ta sana nasaya at tikas jay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adandwa nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayim mo. Oh, ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Dakkel manen ayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kapadasan ni Kabsat Jose, saan napod na nagantintay drama. Dirman ng biyanang, siyak tay lalaki ahawan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas amasakbayam iti dayja alalaki, Dora. Iso asinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wala, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagato tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatang ti ulom, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko kati bagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patsa ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Jak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsina talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palantalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo. No awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jacqueline pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kayo lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madakkalan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matla kada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki. Tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon to ba? Awan lat ang mukaon. Sa nabalay taubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsak nga dupay tagarang kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre.
gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin kan ka. Ala, amang ando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yan tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken guana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga ro jay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso amabukudan nak, Teria. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko, Teria. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalin tamad tandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakkelak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka ken ni Lolak. Ha? Katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose. Nga maging gaita pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teria nanang. Kasano nga rod amay kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo ken ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Nga mawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitin danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur uray dita na pinta sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinobyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wam mo ikarkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiamam mo? Uray jablesak ta ay ayatan nakmadyanobyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam te kayan ayat tuya pukok barok. Un Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayang pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabahom ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya, ngam ti damdamagag, no adda trabahom. Jak damdamagan, no adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya, akat, agurnong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla na unag ti pampanunutan. Ay, problema kang rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay ngaya sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, at dantumanan putot maun, nga maging gaita istambay ka pailaan.
Nanang, Kasano, no pilitan da ka mangikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga ya pangikasar mau. awan nga rod kwarta, anyat mabalindangay. No kaya't na di suda taggasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dan tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding, ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan, agsuro ak nga agmaneho, taga-playak at driver iya Saudi. Ado ti Pilipino at driver iya guard. Diyak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itadyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamangikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awan pa'y trabaho na. Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadikwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak nga nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangikasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan, takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam ken kwa na. Tapno saanen adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano day ta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ije barang adda master kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sangot ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day, Jay?
Nana, da kayo ka diti akin grocery dito eh. Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang tikadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata nana. Ay, manang, lakayak mo't na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Anda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagawawe, dura. Anya, ay, aggurigur nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amang tad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Anda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpawpawait. Ang malatawagak man. Sige, nana. Urayak no niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga rod. At damot yun di kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya, apay adaman na bulili kong muditan. Jack binulili kong nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Isuktakin ko iti grocery. Apag trabaho. Aniya. O niya, ready kan Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawid sakit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayo ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat kung nga isimpati biyag ko. Iso nga kasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo ilagayam mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami single. Diyak kayat na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday bagak. Ha? Uwan na. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam day ta babae ta traitor day ta tao, Jose. Apay nga min aya nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw nay! Ngamin, kabit day di tatang mo day ta babae! Niya? May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose! Basit ka pa ide, isungawan amom iti daytoy. Diyak lang bagbaga, tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide, tanaglamang na iti dayta babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom, isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Na ipalagip tinapalabas. Di ka madanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay manjak! Basta sinaam dayta babae.
Jak kayat nga iso ti asawaam. Jak kayat no kunak, jak kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balina ko na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day dita tang mau. Period. Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siya ka. Sana problema day ta. Napalabasin day ta. Jak pa kaupahayan day ta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan no ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sanak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo iti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapno adda pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, ito gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Vic, sana po nagan tintay drama, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakaadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore ati paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, antoy bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at daman paggatang tayo ti bagaskin si Daenain. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema, hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man Maragsa ka nak, tada manon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talata ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjakmut amot ag karpintero. Saan kumot atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wento. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga ba kakano idi kalman, Vek? Wen na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw.
Makalipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakkel ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ah? Siyak tinang durugkan ko ana, tapno aklonan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, ve. Wala nang. Jak malipatan da ita. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa eh. Ah. Antoy nga ron. Dumawatak tulay ti kwarta akon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Apay, awan man bagas yun, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pang asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga ti mang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadakpay nga umunaken kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka ko mapalubusan nga umadayo lida bakit? Ngam amok aparamot lay ti masakbayan tati pampanunutay. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema bakit? Kamabalinta mo tag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtaragan day ti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat ti agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga ron Basta saya atem to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad akanayon ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan to, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpigsa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, Nick! Kunak ano naka-abroadan? San pa'y Inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaling ka nga rod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin ngagbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kundi kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga ron mapaanan tawag makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight ton di asawa.
Kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot la ti agpurpur sige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay kahit agpurpur sige matya asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Sugal mo ti paggapgapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Isa nga ron mat ti pagsapsapulan na may. Kung sinchin yung mat ngamin ti kasdya nga aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsardeng nanang. Ay, awan karbengak ang mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayukit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sawam mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ka. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak, iti ipapatay ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak dumating ngay paramid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho dito Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdanton negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga rod, ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungit pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malangarod, makamuka, Vic. Kanuun gayam, ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa ti mini grocery nga ipatakder ta. Ha? Kaawam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ijay probinsya yon, no ijay tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nadan ton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangarod, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocerya a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak Gigi, mangan kanton wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si Kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mat, tapno makitak mat dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo nanak ko. Tauray kanayunom to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbol Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen This tata, drama is owned by Jenna Almoida Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. napan ijay probinsya dalolo kan lolak anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery me. Ha? Ne,
Kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod, auntie? Kat, nangan kan. When, auntie? Malang nga rod, no awan pa ijay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. When, auntie? Ngam sa anak ka mabuteng? Nairwama ko na pampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng aya ti mapanunot yo a business. Adu mo ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula ko manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga ro ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maararamat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa kading ko, bareng ang balbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, ag forgodak ton. Taas ikaswan min ti patakder nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka manang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipaw-pawit mo. Hello, Lakay. Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakderan iti business ta bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lagi pawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti pawit ko, tasya akong ti mangidulin iti kwarta Lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Addang, may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ruda, bakit? Basta di mo liwayan tagipawit italawas may anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arog yan ti business ta. Tasaak to agipawit iti dakkala kwarta. Wen, bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jack to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tantap no adda pag business ta. Sige, bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay ka, nasaya at launay kasta Lakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusan to inutang mo kanya? Awan nga roden baraw. Naabak. Nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no. Promise. Subutak jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, ibata nakita ka dito, Ifeng. Ah. Kunak tupay ka, nga adda ka dito'y ayoyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangput ko laag. Nan, kwartam mam. Amok nga adu ti kwartam itakay. Tanang nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo aya. 3,000 no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo unam avik. Siyak mo na nga utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida, bakit? Parugya akong tayo business na. Tapno nalpasan no sumangpit ka. O sige mangipawitak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na maikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga Rod, ipawit kon intun bigat, Lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Feng. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan gayam. Impawit ka no ni Lida, jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak ora in inutak.
Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga rod ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Kunak nga itayak pa nga umuna di kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong, kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan, danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan numa ipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Veg, ay, kasano da ito yan ngay? Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang manan ngagmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay? Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot nak na jay. Amangan pa'y kid sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagpayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagguduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbalin na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak may ngagtistigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga rin ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awad. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag, tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulit man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay aholdapar. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano din na-hold up kan kangay. Amen, di igam ko a kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta ngayon pawit mo. Natiktikan dak na gijay aholdapar. Awadan, di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkel agad at dayjay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kundi may karagay ti grocery. Unay kamutan. Ang kasana mapamati na ka na-hold up ka. Pangaasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanyak. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic, huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw anak ko? Anya. Kun kuna na lang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin. Ay na anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, kapakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadi kada kayo. Konsensyan yung aming timadi nga arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. Aday ta, nakakukus ko amin na nakawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pangaasim ka di Di nakpapanawan. Ay, ayatan ka.
Ay, ayatan nga! Noy, ayatan nak! Di nak kumalin ang langsutan! Panang loko tinaramid mo! Olbod! Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad! Ngam winaldas mo lang ang ti kwarta itawan kasas ka nabanag! Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsubli pa abroad. Tasyak mo abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Akawan mo ta asawa. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo nanang! Konsentidor kayo ang katugangan! Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siya bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikan nakaditi kung daway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga na ngay ayaw kun kuana. Inal daw ngay ay work, katagkid dawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa lang dito abroad, kat maragsakan naktain inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama at gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat aryong sa napud na nagan tintay drama. Dirma ng biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalaka damat nga lilawan. Ket masya nakan kwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay, tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biitan ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni Bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak nga minakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla akon iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoita Drama. Umayak man. Nay, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay nga min apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Ang bumatan ti style ni Bayaw Mau, no mabartag, kasla agbala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Tingkalaan lang, tanay, patpaturugak to apok. Nay, apay, jay inana ngay. Apay si kama na, ti nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga men, ti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan din nubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ungungtan. Ungungtak mata. Ngam tumangsik nga raw nula duma.
Ninispoiled mo ngamin ni Kayla, isuwakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na, kaasi kalaeng manong. Uray ko man no si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel tubing. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sikaman timang bagbaga ka bagays, tabarang sikat ti denggen na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin, ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrason, jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, no kastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inak to agtrabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, apaw itam iti kwarta ti amam. Tapno adda paggatang na iti abasto da iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito'y balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayon nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na iti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas jengar aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito'y. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan, tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby Ha? Apay? Inawagan la kan aya. Uwan tatang. Ala kita ganandad ka nga ro diti papanam Anya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. Sa umay mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron kabagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday kabagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema kabagais. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok.
Amaw nga awan masidsidam. Isuan ang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagas. At da si daekong, may sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tachan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukaw na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagananad kayla. Unakmatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Di kalabaas yan iti amam, sika kayla. Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Ante, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot ante. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka mo ngamin agnaknakam. Natangken ti ulawm. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay aya kasta kayo ante. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Mataylatan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. isunan na po kwan maturugan dungdungwan kanto unay indayunan kanto iti sinamay Ariya, bumayak man! Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyugan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas. Hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan. Tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adda iti sangwanam. Uwin nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwin nga raw da. Medyo marigatan ak nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir ka nagiti anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidiya. Ala, ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko na. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan.
Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni manong ko nga aryong. Ha? Uwen, nana. Taga-ano ka nga'y balasang ko? Nagamamuan nyo nga'y iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka. Remwaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid aktatang tanang yiga kiti gatas kandaya por dagita po ko yung. Nasaya at mo, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga rod Nga mapekas jay. Manipod na daak diti balay, sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga isi siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmat ni Elisa. Saan mo? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangputak nga agpasada. Ganukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikanti makaamo ka nagita po ko, kwan. Di ka pa ila matulungan, ta agpasadak manayin. Ay, makapanog matikas to'y aryong. Ano sa mo ni Elisa? Sa nabalay, ta dumakdak ka lang nagita po ko. Kunak no umayak agrelax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, aryong. Madi man ang tirusok ko. Sus, mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man mo. Jak maawatan ti bagik. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan-kanak. tinasayaat, intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing ngay. Inakpay la ibati kin ni kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay laking kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Ay una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdendin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di urnong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan.
Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayo, manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pa'y laang. Kundi ala kayo pa'y lang amin itiyayan dagiti apo ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rodaytan nga Pagawidan yun tamakam-umutan iti sikog na. Ay, saan Kasi mat, jak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan jay nobya yo, sinaan nyo din. Saan? Ikasar ko ni Elisa kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin mo'tan lagit anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kung saan mo'tan ang makaw-awir ni Elisa, tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoy the Anya? Drama. Masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel mo'tan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arud ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit ti anak na kat syakpay ti paraw awir kadakwada. No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga ta saya at dagiti anak mo. Tatang, Saan pa nang iboy-boy kayla anak ko? Ngam panunutem kumamat ti ado arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay kahit adaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adaking ka day ta kayla. Amok para ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga adaking ka day ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Kan maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, masaanan ang masapol, Elisa? Aw-awirim kit di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Ta inagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay may isa. Ay saanan, aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka rin. Dumadakal dan. Ay, Nalalaman kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo?
Nasayaan mait manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsa ka nakparakin ka, manong. Tauray kasanaw, inutay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabages. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la ko ma. Tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta para awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay. Ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan, manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tigayem mo Ariyong. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, tigayam yo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ng tayong drama ita, kat manipod ka ni Kabsat Masa, sana po nanagan, dirman ng biyanang. May sa ako na senior citizen, kat iti nabaluak, inalanak, ti kakaiso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak, ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong kat masurunak launay, kat na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalagtanak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awirin ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang tamasaksakit ti amak? Agsapol talangan iti agbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabutbutang samot ti mga ala iti saan ta nga amam mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat ka no ti babaunan da. Nasisingpot da ka no agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay no saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Mo dya katrabaho ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kencis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Anya ako lordeta in cutex mo, abi. Jakman amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo ti red a cutex. Ay, kasla kayat kumati kasta akulay Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay, wan man tanay. Umat at idugmanan dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga'y. Anya dayta? Ash blonde ka no mo't nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw. Kan mangpaubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay.
Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, Nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, Nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isungadan boyfriend ko. Balasang kalapta tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagam-am mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawat akpay Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpet, kikay. Apay, di yung kaya't ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay may. Madlaw mo't anasing pait, kun napartak ti gargaraw na. Tsak kurso nada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na Naka-manicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kun jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kun naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. At dakat katulong akastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng agtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manutilutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awir. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agaw ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok ka mayamay. Agbado ka itinalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kastoy nga rotistel na ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ha? Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga lakayo iti babaonan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas na awan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes ang makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsensama dito.
Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat pala iti anak na. Kat, anya pa'y ngay. Una, sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa ijibabaw nun yaw. Apay ay Nardo. Tano balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Kan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mat anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanakamama at mat. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat siguron iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairwama kun iti kastoy, nana. Sana nga na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, una. 295, nana. Ang amtoy duma, inta dagiti nagbalin nga amo, kiti kalabas. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito da dumaburluloy ko, sagto to 95. Kanta buok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Diyak kayat, nana. Mas romanyag ngamin ti rupak no kasto ti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraam. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kan apay, bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amot. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tanay. Maartapan pa yan ni Abi ang manugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita ang basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubwata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam, amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabiyab. Nagpudo nga rumay jay ruwar, nana. Nakashades kapay. Palingke jay papananta, saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayon. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayamon manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon. Amore! Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asasawumot mare. Katulong mi day chay. Ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom. Ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin ng musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumutan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun.
Nagdayag lang arudan, nagsiksipay. Nagpudaw kan talaga dakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige Mare agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, Mare. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkawkawas mo, kikay. Ha? Good. Apay, basul ko nga raw, nana. Saan nagaputa babauna nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak ha? Nang runa ka, kasta tinakay ruwamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig ak nga ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikaten kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsamlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man laang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana masa amang papanaw kanyak dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laang kikay. Apay ngay nga rod akas dyan ni nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdeng aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni nana masa. Tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanudadduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati da ito'y shades na. Bagbagay na launay da ito'y no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kaslaak latuwato. Da ito'y launay bestida na. Bagbagay na da ito'y no isuot na. Kano ag make-up ha? Diyak mo't bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangan. Ay, anyamot nga min dagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nunda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbidutan dalaka nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo met nanang. Nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wan, kasapulan. Tapno di da ibaga akatulong nga. Kat niki kay ti amo. Ha? Tangay saan ang maanawa iti kasday a panagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyo latta ka din. Ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga rod nanang. Ay, diyo pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo a katulong. Awan met panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasing petmet ken nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan nga awan met gap-gapuna nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan met andito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas ken sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat ang kanayon ti ayan na. Sa pulam Amang ano na misplace mo lang.
Talang met nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kayat yung asawan ngay nana, siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anyat amok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurimanen. Anya, ay, Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tigas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturodakla na nga ramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya, Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. apay. Anya launay ti kagura yu ayakin ni Kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan da ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti day chay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni Kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglanga akatulong. Kat ni Kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang tirason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta arason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. Saan atila pa kariribukan nyo? Tauray anyat mapaspasamak. Talaga napintas ni Kikay. Nga uray anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo, pangaasyo. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan mat sabali pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idin jakon ginura ti babaunan mikat. Idi ti makkalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matan ta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.